Salibonani lonke elisilaleleyo lelisibukeleyo. Siyathaba ukuhlangana kusifundo salamhlanje esingaphansi kwesihloko esithi ukwehlulwa kwama-Asiriya. Lamhlanje mina engikhulumayo nguPastor Lulamachuma. Abafundisi engilabo bazaziveza njalo balamukele. Mina nginguGresham Mlilo, siyalamukela abalaleli. Liyabingelelwa bathandekayo, mina ngifundisa uBruce Hlongwane, siyalamukela esifundweni sethu asibeni lo mthandazo nxa sizawuqala isifundo. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana singene kusona lesi sifundo. Sinxusa ukukhona bakho lokuthungamela kwakho ezimpilweni zethu, siphe ukuzwisisa intando yakho lokuphila ngelizwi lakho, ukuqiniswa ngasona lesi sifundo ngesikhathi esinjengasona lesi ngoJesu Kristu siyakhuleka, amen. Amen. Isifundo salamhlanje njengoba sengike ngatsho sithi sona ukwehlulwa kwama-Asiriya. Ngemva kwesikhathi eside ama-Asiriya ebusa ehlukuluza esehlula izizwe ezithiyeneyo, ehlupha abantwana bakaNkulunkulu. Siwabona ngelanga leli esehlulwa kubulawa amabutho amaningi ama-Asiriya. So sizafunda indinyana ekhanda, uzasifundela umfundisi indinyana ekhanda. Abese sichasisela umfundisi uHlongwane ukudlelana kwendinyana ekhanda lesifundo salamhlanje. Ngiza kufunda lapha. Ngifunda uIsaya ngo37 esincane ngo16. Ithi yona, o Nkosi yamazulu, uNkulunkulu kaIsrayeli, lowo ohlala phakathi kwamakherubhi, unguNkulunkulu wena wedwa. Kuyo yonke imibuso yomhlaba wenza izulu nomhlaba. Siyabonga. Nxa singakhangela isifundo salamhla mfundisi uChuma, sizananzelela ukuthi khona ama-Asiriya bekungabantu abazitshaya isifuba. Bezethemba beleqiniso ukuthi lapho impi ababhekana layo vele bayanqoba. So singakhangela indinyana yokwaziwa ngekhanda iyaveza ukuthi khona uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba nguye kuphela onganqoba enganqotshwa. Nguye oyenelisa ukutshaya bhuqe kuphela. So esikunanzelelayo kundinyana yokwaziwa ngekhanda esiyiqathanisa lesihloko sethu yikuthi khona uNkulunkulu lo owadala izulu lomhlaba ohlala phakathi kwamakherubhi nguye kuphela otshaya bhuqe. Ukunqotshwa kwe-Asiriya bazanqotshwa kuphela nguNkulunkulu. Kodwa lapha nxa sinanzelela sibona i-Asiriya ihlala isikhathi eside ibusa. Khona ukuthi ibe kubuseni kwesikhathi eside kubenza bagcine bezithemba ukuthi konke bayakukwanisa. Angazi ukuthi sifundane khonapho ngokuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu kuyathulisa nje kube sengazathi seyehlule selahlekelwe ngamandla. Kuyasibuyisela emuva njalo. Kusibuyisela emuva kuzifundo ezedlulayo. Lapha uIsrayeli engena phakathi kwenkinga yona leyo ngo-Ahazi. Kodwa njalo usubuzile watsho ngendlela obuze ngayo. Kusobala bana uNkulunkulu kwesisikhathi uyekela njengalokho loSathane kade simkhangele. Isifundo savike ephelileyo siyakhumbula kakuhle ukuthi saveza ngokuhlamuka kwesithunywa esithize. Leso sihlamuka lakade siyahlukuluza izizwe kungani into ziyahlala zinjalo, kodwa uNkulunkulu umisile usula phaza njani azakuchitha khona konke. Even uIsaya behlamuka lapha uIsrayeli kuHahazi uyatsho ukuthi liza kuthunjwa yona abantu bazahlukuluza laba bantu, kodwa asoze bame. uNkulunkulu ngelilanga uzanjani uzabakhulula. Yes, ngangena phakathi kwezinhlupho bathandekayo, kodwa lunye usuku lapho uNkulunkulu asikhulula khona phakathi kodaka wenza sathi kaboni kodwa ekhangele singesabi. So nxa sinanzelela lapha ukukhululwa kuka-Israyeli
kuthunganyelwa nguHezekiya. Ngesikhathi sikaHezekiya simbona uHezekiya ethatha ama-steps athile ukuthi uthatha amanyathelo athile ukuthi alungise isizwe, ukwakha imiduli, ubuthanisa kuhle, lungisa ibutho, lokulungisa i-supply yamanzi eJerusalem. Kulento eziningi azenzayo lasekukhonzeni lapha ukhanya uletha ukuvuseleleka ekukhonzeni. Libona ngani kuyini esingakufunda njengabathungameli ekuthungameleni kwethu silendonsela bani ebantwini esifundayo ngempilo kaHezekiya? Esikhathini esiningi mfundisi uChuma ungananzelela indlela umthungameli aphila ngayo la yenza ngayo izinto iba lendonsela emangalisayo. Umthungameli asithi kulohlupho thuze oluzayo engatshengisa ukwesaba futhi lesiphephelo sakhe mhlawumbe nxa singabuyela emuva ngale ku-Ahazi angathatha isiphephelo sakhe asise ezizweni kumbe asibeke ezithombeni kulula ukuthi abantu balandele ngoba sikhangelela ukuthi umthungameli abe sezingeni eliphezulu ekukholweni ngitsho lasenhlakaniphweni. Mina into engiyithandileyo ngoHezekiya yikuthi khona ekulungiseleleni kwakhe ulungiselele sengathi ukunqoba kwabo iAsiriya kwememendle nabo mfundisi. Wenza konke angakwenza njengomuntu sengathi kathembanga uNkulunkulu ngoba nxa kusiza endabeni zokukholwa kumele sidlale indima yethu senze konke singakwenza. Angithi nxa benginganika isibonelo sabantwana besikolo, nxa umuntu esesikolo ukuze aphumelele udinga ukuthi abale okuzwayo ayenze adlale yakhe ingxenye then abesechiyo kunye kuNkulunkulu. So kulengozi bani khonapho ngibona ngani okukhuluma ngakho yikuthi ukuhlanganise kuhle ukukholwa lemisebenzi. Ngoba abanye amaKristu bangaphe emsebenzini kakhulu, abanye bangaphe ekukholweni kakhulu. Kuyini esingakwenza mdlila ukuthi sikubhalanse lokho sikwenze njani? Njengoba esechilo uHlongwane uHezekiya wenza konke angakwenza emandleni omuntu. Imisebenzi leyo ayenzayo ukumisa amanzi waze wakomeka ukuthi nxa bengasigombolozela amanzi angabi khona phandle komuzi kodwa abe khona ngaphi phakathi komuzi. Imiduli kayikhwele konke khona wenza ngaleyo ndlela yakhe. Kodwa kule ngozi kakhulu ekuyameni ngaphi emsebenzini ubusuthiya uJehova ngaphi ngemuva. So uHezekiya uzothi angathi Jehova ngemuva uyatshintsha akhanga ukuthi yebo sengenzile njengomuntu kodwa amandla amaphelela la. uNkulunkulu ngishiya konke ezindlane zakho. Abe seqinisa ke futhi abantu abakhe. Ngithanda ke ufuna ufunda le verse u2 Chronicles 32 iverse ka7 sayibala la asiyifundeni iverse na. Yes, engakayifunda ozayifunda masinyane asibalele. U2 Chronicles iverse ka7 uthi yena lapha usebenzisa ukwakha ngendlela mina ngifaka yena wenza esithi thina njengomuntu wayetrainiwe njengebutho wenza amalungiselelo ezebutho. Wasebuyisela kwabozokholo ukuthi labo kabenze yini ingxenye yabo wahlanganisa wabhalisa into ezingu2 akusifundele Hlongwane uHezekiya uverse ngo7 uthi khona qinani libe lesibindi lingesabi njalo lingethuselwa libutho elikhulu kangaka lenkosi yase-Asiriya ngoba kulamandla amakhulu akithi adlula akuye. Verse 8 yena ulengalo yenyama kuphela kodwa thina silo Jehova uNkulunkulu wethu ukusisiza lokusilwela izimpi zethu.
abantu baba lesibindi ngenxa yalokho okwatshiwo yinkosi yakoJuda uHezekiya. Anti yabona umthungameli ulamandla amaningi uma elesibindi kuNkulunkulu. Uselungisele konke okwenyama kodwa hayi bathandekayo manene isibindi. Abese kuveza ukuthi ule confidence kuNkulunkulu wakhe uthi yebo banengi labana abantu kodwa abakuhlangothi lethu banjani bayadlula babo kuze kungikhumbuze uElisha mfundisi Chuma lapho Elisha esithena kuGehazi abangakithi baningi labanjani abalabo awuyathi yena futhi bona bayingalo enjani yenyama ingalo yenyama thina silo Jehova ubana asilwele izimpi zethu kungikhumbuza uDavida ekhanane loGoliath ukuthi hayi wena uza kimi ngenkemba kodwa mina ngiza kuwe ngani ngegama likaNkulunkulu. Enjalo uDavid wayephethe isavutha sakhe elungisele kodwa ethembe ubani uJehova. Kuze kungikhumbuze futhi Exodus 14 verse 14 lapho ibutho laseGibhithe laqothana lama-Israyeli bese yachapha ulwandle olubomvu. Evesi ka14 uthena bambani ukuthula kwenu. uJehova uzanjani uzalilwela. Mina ngizakubisela kubalaleli sikhalane lecorona sikhalane labunzima bonke bona lobo. Kasenzeni singakulungiselela kulama vaccines azayo lakho konke okuningi asenzeni singakwenza njengabantu kodwa singalahlekelwa lithemba lethu kuNkulunkulu ngoba nguye uNkulunkulu ophezulu zonke izinto. Siyananzelela ukuqhakatheka ukuthi sikubalance kuhle. Yes. Omunye athi akulalutho akulamkhuhlane. Atshone njengafa angafakanga imask. Ibonana ukufaka imask ibuthutha lokunye okuningi. Ngathi isikhathi salamhlanje sidinga amaKristu ahlakaniphileyo abakwanisayo ukuthi bakuhlanganise kuhle ukuthi uNkulunkulu siyamthemba nguye ovikelayo kodwa lokho engingakwenza kumele ukuthi awusozohambe emasemini ufike uthina ngihlanye lami usukhula uNkulunkulu sengihlanyela inhlanyelo ingazange wagebha ungazange wenza yonke into uNkulunkulu sengiyakholwa uNkulunkulu uza hambe egebha ulimi uhlakule ubusukhula uNkulunkulu aselimilisa usuzihlobele elihlambulukileyo. Okunye ngunanzelelayo lapha kukhanya ama-Asiriya ayelendlela yawo eyokulwa ukuthi kwesinye isikhathi babengasebenzisi izikhali kwakuyikuma nje baqala ukukhuluma amazwi awokuthi abantu izitha zabo zigcine zilahlekelwa lithemba babehlule nje ngokukhuluma abathi bona i-propaganda. So sinanzelela lapho ukuthi laba abakhulumayo bakhulume into eziliqiniso behlanganise lamanga bekhangelela ukuthi uJuda uza lahlekelwa lithemba ukuthi uNkulunkulu wakho sesehlula izizwe eziningi thina phela kukhanya ngazathi lapha nxa ubala ku chapter 37 kaIsaiah kusiya ku ubalo verse 21 kusiya ku 38 kukhanya ukuthi basebehlule izizwe amadorobho angu 46. So ngemva kwalokho kumele ukuthi sibe uJuda wayesefikelwe luvalo sibe so basebenzisa lokho ipropaganda yabo. So namhlanje uSathani isitha sisebenza njani ngestrategy esifana nayo sokuthi akhulume amazwi awukuthi ungagcina ulahlekelwa lithemba. Yazi uthi ngikhumbula sisakhula kwakusenzeka ukuthi omunye umuntu ugcina ukholwa ukuthi uyakuchaya lingakaze lilwe ngoba babekwenza ababesikhubeza kuyathiwa khona uyakuchaya lo yena ngahlathi unchayi lokho vele la usuhluse sabo ukuthi umuntu lo uthi uzithembile uzangichaya ungakakhangela indlela uSenakerubhi ayesithumbe ngayo ezinye izizwe kwakulula ukuthi inkosi uHezekiya ithuthumele nxa isizwa ngoJuda. So abesebuya athi khona enkosini ngambe nguphi uNkulunkulu ozakulwela
ngithe ngikhangela indaba le ngananzelela ukuthi khona la kulezi insuku uSathane nxa usuphakathi kohlupho uyabuya azokuthi khona khangela ungaphi uNkulunkulu wakho nxa usufelwe ngalolu hlobo ungaphi uNkulunkulu wakho. Yazi ukuthi bafundisi kulezinye imuli imizi evaliweyo sibili ngamahlahla abantwana bafelwe ngubaba bafelwe ngumama basale bengabantwana bodwa ugogo lokhulu engasekho. Bese uSathane bese sithi khona nxa lisithi uNkulunkulu uyanaka ungaphi nxa kunje so kumbe ngugogo akade ethemba umntwana osegoli kuthiwe khona udutshuliwe egoli khonale kumbe kuthiwe wenze accident esize ekhaya enguye yedwa akade sekhona usale emulini ugogo esezihawulele engaselabani and abantu baze batsho phela kwesinye isikhathi uSathane uyasebenza la ngabantu ukuthi khona uNkulunkulu okhuluma ngaye ohlala umbabaza kangaka ungaphi nxa isimo sinje bakulayele kuthiwe kakulanto enjengayena lephomba ukwenzakala sebekulayele ebantwini ukuthi uyebuza izinto ezinjalo ngenxa yomumo onzima oyabe uSathane kudlulise phakathi kwabo. So uSathane ulendlela yokuletha ukwesaba ebantwini. Ikakhulu nginanzelela kulezi insuku abanye abantu bebekade besithi kulalutho lapho khona omunye wayesithena lokho i-COVID i-flu but kodwa nginanzelela ukuthi abanye sebeqala ukwethuka nxa sebebona abantu ababaziyo. Kwesinye isikhathi kube not wonke umuntu omaziyo umuntu okholwayo owesaba uNkulunkulu ubone kuba khona ukwesaba. uSathane ulendlela yakhe yokuletha ukwesaba ebantwini okucina kusenza abantu bengathembi uNkulunkulu. Uma kulendlela mfundisi Chuma engenza ukuthi udilize ukukholwa komuntu umhlasele lapha athembele khona njengalokhu uhlangana chilo. uSathane uhlasela uJuda ngethemba lakhe lonke uNkulunkulu wakhe. Nxa uNkulunkulu angasezobenzele lutho bazabuya kubani? So uhlasela ikho lapho sithi thina kulapho babambelele khona. So kumele silimuke bathandekayo. Khathesi ngenxa abantu bayesaba bathi manje iCovid imemetheka kangaka ungaphi nalo uNkulunkulu. uSathane uyakuhlanyela khonokho ungaphi uNkulunkulu. Kusho ukuthi kakho lo uNkulunkulu. Abaningi bangalahlekelwa ukukholwa bebona abantu besifa lathi abafundisi sisifa labantu abaningi besifa sokho situbani uNkulunkulu njani ukhona. Akuthi uNkulunkulu kakho ukhona uNkulunkulu. Ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu wenze njani uyasukuma atshintshe izinto. Kodwa ngulanda lapha ukuthi uSathane uhlasela lapha umuntu athembe khona okwenza ukuthi uphaphatheke. Nxa ungasela sibambelelo lapho yabambela khona usulula ubana ungene esithiyweni sakhe. Futhi ungananzela futhi amabutho kaSanakerebu ayehlakaniphile ayesile kodwa ayehlakaniphile. Umlobi lapha uyasitshela ukuthi yena ukukhetha bona basebenzise amazwi kuqala bayefuna bagodle izikhali zabo bengawesti izikhali zabo. Ngcono siqale sibazame ngamazwi sibawina ngoba injongo yabo enkulu yinotho lamandla kwayokufuna ukuze sibazuze attackeni ithemba labo uNkulunkulu sibafakele uqhuqho bengaqhuqa besabe bazinikela ezandleni bathi sibonga inkosi eZekiya wayeyinkosi eyisesaba uNkulunkulu unlike uyise uAhaz. Okay. Nxa ngikhangela izifundo ezidlulileyo khanya ngani ochiye thengiso Israel amaJuda uAhaz. Kukhanya kudlule ababusi abaningi kuma Asiriya belokho belandelana. Kuze kuyefika isikhathi lapho kuvuka khona uHezekiya njengombusi. uIsrael ukhanya ubekade isigqili salabana abantu lokho ebhadala izimali ezinkulu. Yes. Angazi ukuthi lithini ngokuthula kukaNkulunkulu ungene lo mbusi weAsiriya la afe kubuye omunye
kulandelana ethule abantwana bengani basebugqilini angazi ukuthi ukubona njani. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angabonakala sangathuthule sengathi kanaki kanti kulithuba alisebenzisayo ukuthi khona kube lesifundo thize esisithola njengabantu abakhe. Enye into engiyinanzeleleyo mina lungakhangela izifundo ezidlulileyo ikakhulu ungakhangela uAhazi ususile isizwe sako-Israyeli ekubekeni ithemba laso kuNkulunkulu. uHezekiya nxa ebuya into yokuqala ayenzayo yikubabisela kuNkulunkulu. So kuhle ukuthi thina sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu lalapha abonakala sangathi uthule khona ulokhe naka. Kasichiyi njengabantu abakhe singagula singagulelwa kodwa kasingalahlekelwa lithemba lethu kuNkulunkulu. Funa abanye bangakhuluma ngokuza kukaJesu kuthiwe khona kulamhla sayichumayela indaba yokuza kukaJesu. Ungani elokhe ngabuyi uPetru uthi khona uyabe sibekezelela engafuni kubhubhela munye. So ezinye inhlupho uNkulunkulu avuma zibe khona uyabe lenjongo yokuthi kube lento thize esiza kuyifunda ikakhulu lekuqiniseni ubudlelwano bethu naye. Kuthiwa izehlakalo zempilo kakula ngozi. Hayi uNkulunkulu kala ngozi ka control kuphela izehlakalo zempilo. uNkulunkulu ucontrola konke ngabantu ama-avenues wonke wempilo. Kwesinye isikhathi siyabona ngani uNkulunkulu okwanisa ezinye izinto. Kulezinye izinto esingazikhulekela but kulezinye ezingadingi ukuthi sizikhulekele. So ngingazi ukuthi besawela kulane yena le okhuluma ngayo kathesi ukuthi ngeke ngathi mina ukuthula kaNkulunkulu asikhumbulene emuva ngale uNkulunkulu esathana walathi nicela isayini Ahazi ukuzibona ukuthi ubalekela kwakho kuSiriya la kuIsrayeli ubalekela isikhuni nje kuphela esithunqayo lapho yakhona engozini. uNkulunkulu ngesikhathi wenza njengomama othi yena umntwana lokhu umkhuzi uthi yekela ukubamba isikhuni somlilo lesebona lokho ebuyelela uyamekela ukuthi akazuze experience yakhona angene part of experience abe semfunda ngcono ukuthi lokho into kuyachisa lokho. uIsrayeli wazingenisa kodwa lapha lekhethu bana liye khona wathi ke ngithule ngibona ukuthi liya ngaphi bathi sibonga ukungena kwabani kwaAhazi akaHezekiya ngena kaHezekiya. Hezekiya sebona no usagona sefile songena uSenakherib ukuthi umbuso lo usubuthakathaka akukabi settled embusweni weAsiriya wathi ngihle ngenze njani ngokuphula ngingene ngidinga independence la ulapha alokho zakhona ke azamana aphunyuke khona. So bafundisi into enginanzelelayo lapha ukuthi abathungameli baqhakathekile kakhulu yibo abaphathisa abantu ukuthi baye kuNkulunkulu kumbe baphume bancedisa abantu ukuthi bahlule. Yes njengoba abathungameli kungayisibo bonke abesaba uNkulunkulu lithini njengabantu abafunda iBhayibheli abakholwayo libone ngani abathungameli linelazi uNkulunkulu lingabancedisa njani thina esazi uNkulunkulu singabancedisa njani ukuthi babe ngabathungameli abazadonsela abantu kuNkulunkulu ngoba ububi obunengi benzakala nxa abantu abangamaziyo uNkulunkulu abangelandaba laye beyibo abalamandla. Ilizwe lilodwa uPaul uthena ukuncenga kwenu ukukhuleka kwenu khulukelani lababusi benu. Yes thina esimazi uNkulunkulu kumele sibe ngumzwangedwa wabathungameli abanjalo asibakhulekeleni asitshoni ukuthi indlela eyiyo yile kungangcono bayingene leyo ndlela kodwa wena ukhulumile than ukuthi wena uzithulele asibakhulekeleni. Ngicabanga ukuthi abanye siseduze labathungameli mfundisi kasibancediseni sibeluleke ukuthi khona indlela umlimo afisa ukuthi sihambe ngayo yileyo ngapha sibakhulekela
kasibeni sibeluleka siba advisor indlela uThixo afisa ukuthi khona sihambe ngayo. Nxa sokunzima lapha sibona uHezekiya esesiya etempelini. Ufika cha incwadi leyana kuhambo kaNkulunkulu etempelini akhuleke uNkulunkulu. Singabe sifundani khona phana ukuthi umuntu ngamele ubalekele etempelini. Ngikhunjuzwa ihubo lika 73 umahubo ngu-73 nxa izinto zazinzima ku-Asafu uthi khona nxa ngangingazwisisi ngokuphumelela kwabenza okubi ngahamba ngayangena ethempelini. Ngaye singayibala ivesi leyo ngibani ngazathi ilo mutsho oqhakathekileyo ngoba mahubo 73 xa uyiqalisa uthena mina inyawo zami zapho sezatshelela lapho ngangibona abalungileyo abantu ababi bephumelela. Yes. Wazo wathena akutsho ukuthi uNkulunkulu mphongo umthemba nje ngazimotshela isikhathi ngabe ngizingenele kuntokozo yalomhlaba. Uverse 16 no 17 ngizambala lapha uthi kwathi ngicabanga ukuba ngikuqonde lokho kwaba luhlupho emehlweni ami ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu ngaqaphelisisa ukucina kwabo. Bensithi umfundisi uthuma kulezinye izehlakalo empilweni ezinganyikinyi ukukholwa kwethu. Izinto ezinjengemkhuhlane, izinto ezinjengokufelwa lokuswela. Kodwa singaya kuJehova sizwisisa ngcono isiphetho sezinto zonke lokunaka kukaNkulunkulu. Enye indlela engasincedisa funa omunye ngabuza ukuthi manje endlini yenkosi sihamba njani kungaphi lapho njengoba utshoni ukuya endlini yenkosi. Nxa sikhuluma ngokuya endlini yenkosi sikhuluma ngokufunda ilizwi likaThixo. Yilo elilezimpendulo zonke. Umfundisi umlilo kwafithizela indaba yokukhuleka. So kasikhulekeni sibuza umlimo sifunde ilizwi lakhe lizasincedisa ukuthola izimpendulo zenhlupho zonke singahlangana nazo empilweni. Ngezinye indlela kubeni lobudlelwano loNkulunkulu lasekufundeni ilizwi lakhe sicabangisisa ngalo silicubungula ilizwi leli yikho kuzasinika umbono wokuzwisisa izehlakalo zempilo. Asike ku-Exodus should be 25 angithi ngingawahlanganisi lapho uJehova uthena ngakheleni ini evesi ka9 ngiright njengakho konke engikutshengisa khona njengesifanekiso sethabanikele lasezulwini sami sempahla yalo yonke eniyenzayo nobe ngifuna lapha ethi khona awuyebale siso khona bangakhele indlu right ngalokho ngizahlala phakathi kwabo. Yes mabangenze naso indaba abangenzele indlu enjani engcwele ngalokho ngizahlala njani phakathi kwabo. Asikubambe khona asikhangele futhi umthandazo kaSolomon emva kubana sekwakhiwe itempeli uthena le indlu yakho uNkulunkulu akuthi nxa isizwe sakho sesiphakathi kohlupho sibiza igama lakho sikule indlu uzwe na ungaphi osezulwini. uHezekiya nxa esifika phakathi kohlupho olumangalisayo uyachaya indaba yakhe yonke kundlu kaNkulunkulu. Manje namhlanje njona kungayiwe emachechi verse ezafika khonapho ukuthena well lamhlanje singeke saka eChurch sesikukhuluma ukuthi uNkulunkulu lapho esiguqa khona sikhuleka uthela kukhona ababili abathathu njani ngiphakathi kwabo futhi nxa ngikhuleka ngibiza uJehova ukhona phansi kwami uJehova. Ngifuna ubana ngulande kakhulu ukuthi nxa usuphakathi kohlupho noma lohlupho bani luchaye njengoba ngifake iBhayibheli lami la luchaye phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu nantu uhlupho lwami njengoba Hezekiya wenza. Ngiyagulelwa ngiyaluchaya uhlupho lwami ngomthandazo.
nansi COVID isiphakathi kwayo kasichayeni lolu hlupho ngokubani ukaJehova singachaya uhlupho liphambi kwaJehova uyasilwela uNkulunkulu asekhulule bunzimeni kuthi ukuyeethempelini kutsho okwedlula ukuya e-church ku-church building ngoba uNkulunkulu khona zonke indawo kodwa leyana yindlu yakhe lapho abantu abangakhuleka khona xa kusenzakala ukuthi uwelwa luhlupho awukwanisa ukuya endlini leyana khona ukuya ethempelini kungatsho ukubiza ibizo likaNkulunkulu lapho khona ukhuleka kusho ukuthi nxa sesiphakathi kwama-problems kumele sigijimele kuye uNkulunkulu. uDaniel wayekhuleka kathathu ekhangele eJerusalem wayengekho endlini kaNkulunkulu kodwa wayekhuleka esebugqilini ngicwayisa ukujoya uMoses kuthiwa khipha imbatata zakho ngoba indawo omikiyo ingcwele kodwa wayengekho elizweni lamaJuda wayengekho ePalestine so kutsho ukuthi lapha okugcizelelwayo ku-chapter 37 iverse ngu-5 kusiya ku-7 yikubalekela kuNkulunkulu kwakungemva kokukhulunyelwa amazwi awokuletha ukudangala enkosini ukuthi wena ezinye izizwe sezehlule ungacabanga ukuthi ungcono kulezi izizwe lezi sezehlule nxa ungacabanga ukuthi nxa sokwehlulwe 46 amadolobha angu-46 alemiduli yokuwavikela aseyehlule nxa ukhangele izizwe lezi ezinye zangona zilamandla kulo Juda kodwa zasezehlulwe ukuthi vele uJuda kwakumele ukuthi esabe kodwa sibona inkosi leyi ibalekela kuNkulunkulu kulamavesi amaningi vela akhuluma ukubalekela kuNkulunkulu ukubalekela ethempelini enye yangikhona engicabangayo nguzihlabelelo 27 ivesi ngo4 27 verse ngo4 uthe inye into engizayicela kuNkulunkulu le into ngizayifunisisa ukuba ngihlale endlini yenkosi okwensuku zonke zokuphila kwami ngibone ubuhle benkosi nasinda uzihlabelelo 23 asithi ngohlala endlini yenkosi insuku zonke zokuphila kwami into engimangalisayo ukuthi inkosi eyenza kuhle kangaka njengoHezekiya ekucineni sithola chapter 39 kaIsaiah siyibona isigula lithini ngokugula komuntu olungileyo kade abalungileyo labo bayagula bagulelani ungaya kuJobe 1 ivesi ka1 ezweni laseUzi kwakulendoda iyayinothe kumangalisayo kube sokubaliswa ba ithi akula umuntu wayelunge njengaye wayexwaya lokubi wayesesaba kwenza okubi kodwa wenza njani wagula ungaya kuJohane chapter 11 uverse ka3 bayafika abathunyiwe bathi Jesu umngane wakho uLazaro umngane wakho omthandayo wenjani uyagula okuveza sobala ukuthi lezi thando zikaNkulunkulu zingagula zingafa la konke kuyenzakala kodwa isiphetho asihambele endlini kaNkulunkulu sebona isiphetho zendaba zonke kathi sisaphakathi kombuso wesono yikho lezi zinto zinjani zisehlela lo Hezekiya emva kokubana yenze umsebenzi omkhulu kakhulu la wagula ungafunda patriarchs and prophets and kings actually uyaku prophets and kings yes uyaveza ukuthi lesi sehlakalo senzakala masinyane nje emva kokubana uNkulunkulu emlamlele ngokubulala amabutho 185,000 ase-Asiriya ukuze amhlole ukukholwa ukuthi kuqine kangakanani wakuvuma ukuthi akagule abone kulokho zakwakhe omunye umuntu wesithana futhi ngusathane la waletha umkhuhlane ngoba wayebona ukuthi lo muntu
uyisithiyo phakathi kwenjongo yakhe. Injongo kaSathane ukuthi kadilize uJuda. uJuda okunguye uMesaya oweza kuzalelwa kuye. Nxa ezadiliza uJuda kuthi sehlaphambanisa icebo losindiso lwabantu. Ngoba injongo akhana amavesi esiwafunda lapha azivezela ngemva kwenkulumela yokuhlakanipha uthana hayi mina lingavumelana lami lisingabesalwa lamukele lingamukele libe selibhadala ngizalekela lidle izithelo zenu lapha lidle nxa sengibuya ngizalithatha ngilise elizweni elinjengelenu elobisi lani uyaba isitsho njana. Nxa sitsho njana ngamazwi ayingozi wayeza kwenza lokho ayekwenza kubani akwenza kuIsrayeli umbuso lwanomunye. Wona thathe uJuda amchithachithe abulale identity kaJuda. Then ke ucebo losindiso kanti uNkulunkulu walubeke ukuthi luyavela through bani uJuda nalo. So kulezinto eziningi esizibona khona phana. Kusho ukuthi kusekuzwisiseni uNkulunkulu lokuba lobudlelwano loNkulunkulu lokufunda ilizwi lakhe lokukhuleka okungenza ukuthi izehlakalo zonke zempilo sizikhangele ngendlela uNkulunkulu azibona ngayo. Otherwise nxa kuyikuthi izehlakalo zempilo angimzwisisi uNkulunkulu nxa sengigula laphana ngizamzondela ngizaqala ukulwa loNkulunkulu. Ngibona ngani le isesiqoqile ngayo kakhulu lithini kade sinxa sokubuya amaBhabhiloni ezebona umbuso kaHezekiya uyabatshengisa izikhala abatshengise zonke lezana izinto ka-witness kibo. Imistake enjeyana uthini ngayo? Singakhangela uHezekiya ucele isibonakaliso kuNkulunkulu ukuze abe leqiniso ukuthi umthandazo wakhe uphenduliwe. uNkulunkulu wasesithi hayi ngizabisela ilanga emuva kancane. Labana beBhabhiloni abafunda ezomkhathi bakubona khona lokho kwaba lithuba elihle lokuthi bazofakazelwa nguNkulunkulu. Bathuma izithunywa zithe zifika lapha uHezekiya endaweni yokuthi abavezela amandla kaNkulunkulu waseziphakamisa yena wabatshengisa lezikhala. Enye into ebengihleka mina ukuthi lezikhala abatshengisa zona zisebenzanga lutho. So indaba yokuziphakamisa esike sayithinta kuvikela ipheleleyo iyingozi ezimpilweni zethu. Zinengi izinto ezingaba izimanga uNkulunkulu angazenza empilweni zethu, lezinto uNkulunkulu angazifeza esebenzisa thina. Ekucineni kwakho konke kasingalibalini ukuthi udumo lubuyele kuNkulunkulu. Right. Shothi ukuphumelela kwengozi kakhulu ukwedlula ukwehluleka. Ukwehluleka nxa usehluleka kukwenza umdingo uNkulunkulu uncane. But nxa uphumelela sokunganithwa ngokwenza. So lapha mina into enye enginanzeleleyo ukuthi umuntu wonke ophilayo emhlabeni uphilela into ezimbili. Either udumo uphilela ukuhambisa udumo kuNkulunkulu kumbe impilo yakho iphakamiswe isa udumo esitheni. Indaba efana nayo ingikhumbuza uPsalm 50 verse 15. Angithi sibona uHezekiya usegula sethwele nzima. UIsaya amtshela ukuthi ukugula kwakho lokho awusozuphila uzakufa. Then uPsalm 50 verse 15 abesayena ngibize osukwini lokuhlupheka. Mina ngizakukhulula. Wena ubusunjani? Usungidumisa. Usephakathi kokuhlupheka uHezekiya uyambiza uJehova. uJehova uthi hayi ngizwile ukukhala kwakho 15 more years ngiyakunika ezokuphila. Uyamkhulula. Athe sekusiza amaBhabhiloni sokume ukuthi bayethola basebenanzele futhi no ilanga leli libuyele emuva ngezigaba ezingu10 baqathanisa lokusila kwathi kukhona something ekhona phakathi kaNkulunkulu kaHezekiya lomkhuhlane wakhe wathi siyazwisisa ngalomuntu kulothi bemthola ephakathi kokudumisa uNkulunkulu ngesehlakalo sana abaveza ukuthi ayazi besensifa ngoNkulunkulu
ongenze A B C D kasagcwalisanga ingxenye yokudumisa uNkulunkulu. Yikho esikudingayo bathandekayo. Isikhathi esiningi njengabantu uNkulunkulu uyasikhipha singena phakathi kohlubo njani umfundisi uthumethilo. Sisikhuleke sikhala ezinyembe sisizile lokudla. Ukudla asikhuphe uzwe ngaye sikokuhlakanipha kwami. Ngabona udokotela onje ngenza okunye kumele sibuyisele udumo kubani kuNkulunkulu ongiyosikhipha phakathi kodala. Hayi khona njengoHezekhiya. Ingozi futhi ayenzayo umfundisi Chuma ngekuthi wahle wathengisa inotho yonke kubantu baseBabylon. Ilihlo labo lalivele lifuna inotho. Ngemva kweminyaka ethize babuye neBugadlezi bafike bathatha konke khona abatshengise khona. Yazi mina isifundo lesingikhumbuza esinye sehlakalo sake sangenelwa inyoka endlini. Seza umntwana esememeza ebusuku. Mina inyoka nyayesaba. Kodwa ngaloko busuku umntwana wayesebaleke waphuma ku room yona leyo. Ngathi hayi asivaleni umnyango. Savala umnyango ngathi hayi asiyekeleni khonapho sizayibona ekuseni. Ngoba ngangicabanga nje ukulwisana la ngangikwazi ukuthi unkosikazi lo mntwana usoze bancedise babekhangelela ukuthi mina umthungameli wekhaya engiza lokho. So ngelanga elilandelayo yabonakala. Ethe ibonakala beyibona ngangigebhe engadini bambiza ukuthi inyoka isibonakele yazi ngathwala nzima hawo. Ngabe ngithi inyoka le bingabonakali ihambile. So kumele ngiyibulala, so kumele ngiqondane la. Ngabona sithi umntwana ekhale elanda mina. Umama wayekhangele mina. So ngenxa ye trust yabo ukuthi nxa kusiba le problem la sizatshela ubaba. Ukuthemba kwabo khona kufanele ukungitrusta kwabo. Kwangimuva into action. Ngenza something adinga iplank elide lokuthi yacina ibulewe. So kwesinye isikhathi ngiyananzelela nxa sifunda lapha isifundo lesi konke okwenzakalayo zonke izifundo ezilapha zisise kuthini kumele sitrust sithembe uNkulunkulu singafaki ithemba lethu kwezinye indawo. Ngingazi nge one sentence ubone ngani kuyini okuqhakathekileyo okufundayo kulesi sifundo uzanika okukodwa nje okuqhakathekileyo ngesentence eyodwa ngomzilo wodwa lawe mfundisi umlilo unike one into eqhakathekileyo oyifundayo ngesifundweni le. Mina nginanzelela ukuqhakatheka kokuzinikela kuNkulunkulu nsuku zonke. Ezekhiya wathemba ukuthi izolo behamba loNkulunkulu wasekhohlwa ukuthi kumele azinikele nsuku zonke ukuza ngawe. So kuhle sizinikele kuJehova izikhathi zonke ukuze aqhubeke esithungamela njengabantu bakhe. Bathandekayo, impilo enzima, impilo elukhuni. Sibhekane lenkakatho yomkhuhlane osesabisa silala singalalanga. Kodwa ngithi kithi sonke kasethembeni uJehova. Njana uthumethile ukuthi umntwana wabalekela kuye kasibalekeleni kuJehova sonke. Ithemba lethu libe kuNkulunkulu kuphela. Nguye umdali wezulu lomhlaba. Lokho kuzadlula ngentando yakhe langamandla akhe. Siyabonga abalaleli asithembeleni kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye ofuqa njalo ngemuva kwazo zonke izehlakalo. Akulala utholo enzakalayo olungaphezulu kwamandla akhe. Sizacela umfundisi umlilo asikhulekele. Asigobana amakhanda asikhulekele. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni. Sesifundile ngokunqotshwa kwesizwe sama-Asiriya. Isizwe esimele umbuso kaSathane. uSathane olesihluku lezimpilo zabantu. Akufunayo ukufa lokugula lokuhlupheka kwabantu abakho. Siyabonga Nkosi kulesi sifundo kulethemba lokubana ukhona wena bona usilele izimpi zethu. Nxa sikhothamisa amakhanda ngale indlela Nkosi. Sinxusa ubana ungenele ezimpilweni zethu, ezimulini zethu, emizini yethu, elizweni lakithi. Sikhulekela abathungameli bethu elizweni.
Kwasethandekayo sicela bona beyame kuwe phakathi kobunzima lemthwalo abayithweleyo yokwelusa isizwe sakho. Banika amandla Nkosi okuthembela kuwe. Sikhulekela ubaba labomama. Sicela Nkosi usinike amandla okweyama kuwe. Konke okusihluphayo kuzaphela ekuzeni kwakho. Siyabonga Nkosi ngokuzwa lumthandazo langokuphendula kwawo. Egameni lakho ngiyakhuleka. Amen.